It is the e-governance platform, okay, and which will give for the technology into the education delivery karta astana. The special things is the Samarth Education is an online admission application with a common unified portal and which is making the convenient for the students and for the teachers also. Third thing, it is a comprehensive system and that will be the assist the educational institutions in effectively organizing the for the platforms. Samarth platform is the transfer of the academic bank of the credit between two institutions. Third, Samarth will be the automatic for the all the government sponsored scholarship and disbursement. Fifth one is the comprehensive examination module will signed. एकत्र साइन करते तुम्ही फायनान्शियल मॉड्यूल ऑफ द समर्थ विच विल बी द मॅनेज बाय द फायनान्शियल ऑपरेशन्स अँड ट्रान्झॅक्शन्स HR मॉड्यूल विच इज डिझायन इफेक्टिवली टू मॅनेज द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ द HR फंक्शनिंग. म्हाका दिसता हे सगळे जर पळयत इट विल व्हेरी इजी प्रोसेस फॉर ऑल द इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे स्पेशली IT हेड्स अकाउंट हेड्स HR हेड्स जितके जण हँडल करता इन फ्युचर माझे तर म्हणणे आसा आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात नॉन टिचींग स्टाफ जो दिवचो पडटा पळय न्ही तो सुद्दां दिवचो पडचो ना. हांव मुद्दम कित्याक सांगलें तर टॅक्निकल हांव प्रसादा कडेन तेच उलयतालो की खुबशीं कामां जी आसा पळय न्ही इट इज इजी जातली आनी खुबश्यो गजाली तुमच्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो हातूंतल्यानूच सॉल्व जातल्यो.